We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning, mga puso! Wow! Kataas ang energy ta. Good morning, Western Visayas! O, lugar dapat tuyo-tuyo, daw na! Updanay naman kita para sa isa kaaga nga puno sang kalingawan kag informasyon. Ako inyo Kapuso Adrian Prietos, and this is GMA Regional TV Early Edition Kapuso Fans Day! Natapos ang November 14, 1996 si Rabiya Mateo ang tumandok siyang Balasan, Iloilo. Ang Iloy sini ang isa ka Ilongga samtang ang amay naman sini ang isa ka Indian American. Siya ang graduado sa Bachelor of Science in Physical Therapy nga isa ka cum laude. Mas nakilala si Rabiya sang ining nangin Miss Iloilo 2020. Ining nangin palaagyan man para siya ang magpangibabaw sa Miss Universe Philippines kag nangin representante sang pungsod sa Miss Universe competition kung sa diin siya ang nakasulod sa top 21. Magluwas nga isa ka beauty queen, si Rabiya ang isa man ka model. Sa nagligad lang nga tuig, ining nangin kabahin sang GMA Artist Center kag sa karon nagaserbe nga leading lady ni Senator Bong Revilla sa agimat ng Agila. Hi there mga puso! Welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning mga puso! Good morning Western Visayas! Updanay naman kita para sa isa kaagas ang kalingawan, kagwapa, kag impormasyon. Ako inyo Kapuso Adrian Prietos and you're watching GMA Regional TV Early Edition hashtag KFD Kapuso Fans Day. Wow mga puso! Promise! Cross my heart, gwapa-gwapa, gidya ang aton bisita sa bungaga. Makaupod ta sa bungaga, ang aton gidya tumandok and our very own 2020 Miss Universe Philippines. Wow, kaswerte sa aton danan. Let's welcome Miss Rabiya Mateo. Rabiya, good morning. And welcome back to GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga, gwapa! Maayong aga sa inyong tanan. It's good to be back on your show, guys. And hambal ko gani kag ginahidlaw-hidlaw na gid ko ya maghambal sang hiligay nun. It's been a while. Isa ka oras nga tinikalay ta di Ilonggo kag hiligay nun tanana. Rabiya, we miss you. How are you doing so far? Kamusta so far ang imo nga 2022? Happy New Year, by the way. Happy New Year, guys. So far, I'm loving the energy that 2022 has been bringing to me. There's a lot of opportunities gidya. Kag duga pa salamat ko kay looking back balahaw do kadamo lang natabo And I need to be grateful for everything, small and big things that are happening to me. And gina-embrace ko gid ang 2022 with a grateful heart. Wow, with a grateful heart. Indeed, the People's Queen. Rab, anong mahambal mo sa GMA Regional TV? Kay bisan virtual lang, makakonekta sa gihapon sa imo mga nagkalain-lain nga super fans, especially diri sa imo hometown sa Western Visayas, paagi sa aton Kapuso Fans Day on TV. Ay, madamo gid nga salamat sa tanan nga kapuso naton from Western Visayas. Dako gid ang dapat ipasalamat ko sa inyo kay gid suportahan nyo gid kuya halin sang ga-represent pa lang sang Iloilo City sa Miss Universe Philippines. As sa subong nga I'm opening another chapter na sa pangabuhi ko bilang part ng GMA network. Ara man kamo gyapon kaya madamo gid nga salamat.
Rabiya, once again, thank you so much sa oras sa ginhatag mo sa amon para makaupod ang imong mga super fans diri sa Western Visayas. Let's welcome them, ha? Ladies and gentlemen, our fans for today, Femi and Jasmine. Sa pagdaog pa lang ni Rabiya Mateo sa Miss Iloilo, nangin fan na siniyang 26 anyos nga call center agent nga nagikan sa Dueñas, Iloilo nga si Femi Kamingawan lama. Ang iya desisyon nangin mapuslano naman tungod pag-abot sa Miss Universe Philippines nga pageant, ang corona ang ginpauli sang Ilongga Beauty Queen diri sa Iloilo. Kag nangin semi-finalist pa ini sa Miss Universe Beauty Pageant sa Estados Unidos. Miss Rabiya Mateo, I always wish you the best of life. Good luck, stay safe, and stay humble as always. Thank you for this opportunity. Nagsugod man sa pag-idolize kay Rabiya Mateo ang estudyante nga si Jasmine Jean Cordero sang Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City sang ini ang nagdaog sa Miss Universe Philippines. Nagdayaw gid gani ini sa pagrampa kag sa pagsabat sa questions ang Ilongga Beauty Queen. Nagustuhan man sini ang pamatasan ni Rabiya kag iya nakit-an nga ginahatag gid sini ang iya ikasarang bisan siya ang ginabudlayan. Miss Rabiya Mateo, salamat gid kay naging inspirasyon ta ka sa ako kabuhi kag tani damo ka pa nga ma-inspire nga mga kabataan nga pareho sa akon nga ginaidolo ka. Madamo gid nga salamat. Stay safe, stay healthy, and God bless. Good morning, fam. Jasmine Aga. And welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hi, Mr. Bia. So, pleasure Hi, to Miss finally meet Bia. you here. Kamusta? Maayog gid, kamusta ka mga duwa? Ay, ma'am. Let's get the ball rolling, mga kapuso. Suguran tang aton nga aga pinaagi sa isa ka hinampang. Ang hampangon ta, very basic, very Rabiya Mateo. Question and answer ala Miss Universe Beauty Queen Q&A. Okay, ready ka mo, girls? Ready? Handa-handa? Ready? Ready. Pamangkoton ka mo ni Miss Universe Philippines naton, Rabiya Mateo. Kag dapat, are, sabton nyo ala Beauty Queen. Ang inyo nga delivery dapat mayo-mayo, enunciation aragid, pronunciation aragid, kag dapat may X factor kag audience impact. Okay? Sumasumahon 101%. Rabiya, shoot your first question. Go! For our first question, this is for Femi. What is the true essence of being a woman? All right, thank you so much, Miss Rabia. So, as a woman myself, for me, the true essence of being a woman is to be a mother. She bears the pain just to bring this miracle in this world. She sacrifices herself. She faces all the challenges and struggles, and above all, she prioritizes the child. Dahil lahog-lahog lanig na tutuon mo, Gid. Gani! Question and essay na yan sa bat na yan. Rabiya, totoo, doon yung nagkidari, ah. Rabiya, go ahead, shoot your second question, please. The second question is for Jasmine. Your question is, if you will be granted one wish, what would you wish for? Thank you for that wonderful questions. If I had given a one wish, I would love to be a superhero so that I can help everyone. And anyways, and I thank you. Ay! But sweet. Gadali ka, Day. Rabiya, go ahead. Third question, please. Balik tayo kay Madam Essay. Kay Miss Femi. What would you choose? World peace or true love, and why? I do believe that if there is world peace, true love will just follow. So, Wow! and everything is just in peace and everyone is just in harmony. So that's all. Oh, Jismel! Grabe, kita seryoso. Kita liya, 50 mil ang padya. Jasmine, Fem, di ka mo magkabala kakay kung wala cash prize ang frame nga sa likod ni Kapuso Artist Mateo ang isa-isa nga makuha niyo dugay-dugay. Ipadala niya sa inyo gikan Metro Manila, pabalik Western Visayas. Girl, salamat gid daw nahalipay gi kuya nga nag-effort gid kamo, nagpagwapa gid kamo kag syempre ginpautukan niyo gid. Pahawayan ay see you in a short while.
imbukada pa lang na ha, gani hindi gid magbiya mga kapuso, kay dugang pangkalingawan kay impormasyon ng amon dala. Sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition, Kapuso Fans Day. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga Kapuso, you're still watching GMA Regional TV Early Edition. Hashtag KFD Kapuso Fans Day this morning. Are, kilalahon tapagid sang mas madalom ang aton kasiman mga beauty queen. Our very own Rabiya Mateo. Hi Rab, good morning. Kamusta na ang amon Miss Universe? I teary-eyed. Thank you so much, babe. Subong, I'm very happy. I'm very busy with work. I'm starting my taping na with Agimat ng Agila, Book 2. I'm gonna be joining Sanya Lopez and Senator Bong Revilla in this edition. And happy gid ko kay parang it's action. It's different from who I am as a beauty queen. Yes. So I really need to go out of the box. Looking back sa imo journey bilang Miss Universe contestant, no, our Philippine representative, ano pinaka-importante nga leksyon nga imo natun-an all in all? Siguro you have to choose yourself all the time because it's gonna be your journey. And there's gonna be a lot of voices talaga na amo ni obrahon mo, amo na. Pero at the end of the day, kung diin ka comfortable, amo gina perme ang pilion mo. Because you don't want to have any regrets in your life. And that's gonna be the biggest fight of your life. And I'm grateful. I'm grateful for all the guidance. Pero siguro, kung given the chance, I could have done better if I chose myself. Siguro that would be my greatest takeaway. From beauty pageant to being an actress, heartesta ka na, hambaga ni Miss MJ. Kumusta ang transition? Paano man? Ano-anong mga preparation mo sa bago mga journey this time around bilang isa ka Kapuso star? Siguro mayugid nga training ground ang beauty pageants, no? Kay I had the idea na how to be a public property. Pero ginahambal ganit nila, people are kinder to celebrities compared to beauty queens because as beauty queens, you need to compete pa. You need to prove something and there's pressure added to it. Pero now nga artista, like I think that I love what I do kasi I love acting. Like I fell in love with the job kasi I'm learning, I'm discovering a lot of things. And now I think I can truly express myself to the extent na, you know, parang kung diin ko sadya dito ko. Wow. Siguro muna ang na-learn ko in this journey. Wow, sa KMJS palang daan, no? Ang matagasiga na! Bo, hindi matupungan niya abilidad. Proud yun kami sa amon kasi manwa nga Miss Universe at the same time, artista na gidya, full-fledged. Congratulations on being part of GMA series nga Agimat ng Agila. Ano nga Rabiya ang makita namon dire? Hindi si Rabiya ang makita niyo dire sa Agimat ng Agila because I'm playing Agent Ashura. And this is quite challenging because I really need to learn the stunt and I don't fake it. Wala gid ko double in doing these things. Wow. So I train, yung patience and yung physical pain talaga of being there. Like I've experienced a lot of things. Kaya siguro I'm very happy then that this is my first project. Even though I don't have any experience at all, diba? Coming from beauty pageants, dako gini nga opportunity and chance ang ginhatag sa akin sa GMA network. Rabiya, kung ikaw hatagan sa isa ka special power, ano nga special power ang gusto mo kag nga aman? Actually, I've been dreaming and praying for this power. I'm also a medical professional, so I really want to have the power of healing, especially kasi nowadays na there's pandemic and I've been seeing people suffer a lot, you know, from different diseases. So if I can have that power to heal somebody, kahit isa lang tao, 'di ba? It means a lot. It means na I'm on the right track. Lain gid ya maghambal si Miss Universe namon
Do ginahilanat ko gamay, do ginalangaan ko. Bulngan ako. Rabiya, go ahead. Please invite ang aton mga kapuso, your kasimanwa, nga maglantaw, suportahan kag palanggaon si Rabiya Mateo sa agimat ng Agila. Go ahead. Sa mga kasimanwa ko dira sa Western Visayas, first of all, madamo gid nga salamat sa pagsuporta niyo sa akon ha sa Miss Universe. Nabatyagan ko gid ang pagpalangga niyo sa akon, ang mga pangamuyo niyo sa akon, madamo gid nga salamat. Kag subong lain naman nga chapter ang gina-open ko sa inyo bilang isang member, official member sang GMA network. Ginaimbitaran ko gid kamo tanan to please support me sa akon nga debut project, which is Agimat ng Agila Book 2. It's gonna be on January 22 after Pilpito Manaloto. And par na siya sa nakita niyo sa akon nga as a beauty queen. This time, I'm gonna do action, which is quite exciting. Kaya mga kapuso, mga kasiman ko, tani, supportaran niyo ko this time. Liwat. Padayon lang magtuto kay Mayara pa kami isang madamong sorpresa. Diri lang syempre sa GMA Regional TV Early Edition, Kapuso Fans Day. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. #FD, Kapuso Fans Day. This time around, let's welcome back our Kapuso Queens, ang ating mga super fans, Sanay Femi and Jasmine. Girls, kamusta ka mo? Naka-beauty rest na? Ara na? Tahong gyapon na. Okay? Okay lang? Sigurado mabulong gid sini ang kauhayon nyo sa inyong idol nga si Miss Rabiya Mateo. Suportahan nyo gid siya ha sa iya panibag-o nga programa bilang Kapuso Star. Pero antes sina, hampang naman kita anay. Hampang ginadmaya. Let's call this Fast Talk with Rabiya. This time around mga kapuso, kamo naman niya nga duha, ang mamangkot kay Rabiya kag dapat ang iya pagsabat #dasigay nagasibad gid dapat. Ara, let's start with you, Femi. Go ahead, Fem. Go! All right, Miss Rabiya Moreno or Miss Tizo? Morena all the way. Mr. Bia, isaw or balot? Balot. Beach or mountain? Mountains. Ice cream or cake? Ice cream. Oh. What's your brain? Brains. It's objective. World peace or true love? Nasagot to, world peace tayo this time. My lips are sealed. No comment. One piece or two piece? Two piece para mapakita yung abs. Wow. Beauty queen or actress? Now, actress. Actress. O, ito, Rabiya. Career or love life? Oh. Sige nga. Career muna. Wala pa. Wow, grabe. Palang pakanta, Jazz. And Femi, thank you so much, kid ha. Salamat, kid ha. Damo kita nabalaan kay kapuso naton Rabiya Mateo. Anong inyong message sa inyo super idol nga si Rabiya? Femi, go ahead. Alright, hi Miss Rabiya. Actually, this is the first time na nag-meet kita. So, pleasure to meet you for the first time, even virtual lang siya. Congratulations and thank you for this opportunity. And good luck to your new journey since you are already on showbiz and sometimes it might be toxic. So, just always remember to step back and ask yourself if the matter is really worth responding to. Good luck and stay humble. Thank you. I love the call of action. Rabiya, ano mo ni? Tiya mo ni Guru ay nugay ka daday ha? Tiya or si mama ko ni Guro. Pero kanami ito sang ginahambal mo no. It may be toxic, you just have to step back and assess and you have to do it for yourself. Amo na ganihambal sa atin Miss Universe. Jasmine, go ahead. Hi, Miss Rabiya. Salamat kay nakaupod ang nakong isa sa mga fans mo nga napilian sa ini nga edition. Kag salamat kay oh my God. Agwapa gid si mo. Grabe. Salamat
stay safe ka always and stay healthy. Rab, ikaw naman, anong imo message Sanday, Femi, and Jasmine? Kag syempre, sa mga kapuso natin diri sa Western Visayas, nga all the way ang pagpalangga kag pagsuporta sa imo. Wala gid yan nagaisol. Basta Rabiya Mateo, ate, dedicated kami to support no matter what. Go ahead, Rab. Hi, salamat. To Femi and Jasmine, thank you for being here. Na-appreciate ko bilang inyong efforts, and you guys are two beautiful young ladies to continue what you do, stand for what you love, and all good things will come to your life. Always remember that. At sa tanan-tanan, gid, yung nagpalangga, gid sa akon, madamo gid nga salamat. Kamo gid ang gahatag sa akon sang energy to do better, especially in this industry. And rest assured, guys, na I'm better now. And I will continue my very best to inspire more people to walk the talk, you know, not just talk the talk, pero to walk the talk. And siguro let's continue to spread positivity in this world. Let's continue to be kind to one another, kay amo gid na ang kinahanglanon naton kay may global pandemic pa kita nga ginakaatubang, and halong gid kamo dira. Again, I'm looking forward to be home this January para makapasalamat gid ako sa inyo tanan. Salamat gid mga kasimakto. Wow, kanami gid ya kay Rabiya. Oy, hatag na da Miss Universe ang duha ka frame, hatag isa-isa sila. Hey, Rabiya, thank you very much sa imo presensya sa bungaga virtually. And syempre, Kapuso Femi and Kapuso Jasmine, salamat man sa inyo padayon nga pagpalangga kag pagsuporta kay Miss Rabiya Mateo. Sigurado nga nakadala naman kita mga kapuso sang kasadya sa bugos ng Western Visayas this morning. Pero antes kita maghambal sang babay na ahay, remembrance kita anay. In 3, 2, 1, girls, smile! In 3, 2, 1, Wacky! In 3, 2, 1, Kapuso Heart! And in 3, 2, 1, Miss Universe Pose. Rab, thank you so much. Palangga agad namon, and see you diri syempre sa Western Visayas. We love you. Bye! Good morning! Thank you. Bye. Bye-bye! Dugang naman yung mga Kapuso Stars ang natalana tang makaupod. Gani updan nyo naman kami sa masunod yung Friday. Mga Kapuso, mahimo ninyo malantaw yung episode sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com, and please click subscribe sa among official YouTube channel. Madamong salamat ha sa inyo padayon nga pagtutok. Sa bungaga ka nagasalig kami sa inyo padayon nga pagpalangga kag pagsuporta. Syempre, diri lang sa amon sa GMA Regional TV Early Edition every 8 in the morning. Kapuso, today's the best day of your life. Gotta start early, start right. Ako si Adrian Prietos, buong puso para sa Pilipino. Good morning, be safe, God bless you, bye! God bless